yabo ubosho ngempela akhona nje abahlela ababoshelwe lokho kukhona abanye othola ukuthi bebeyobamba inkulu ngoba ngimkhathe kanjani igebengu nabanhleka ngifuna ukutshela iqiniso namhlanje nobaba bembanini igebengu singaphandle namanje yebo ngoba ngikhuluma nandaba zikhona ngisho uhulumeni ngixolele mbo zikhona izokuthi phela ngelayo lapho wezile lapha ifike uthola umuntu uphethe u-agriculture afike bimali tutututututwa semmenyezwa le kwezemfundo kuzophethe khona hey yabona-ke lo nto leyo uphendakela-ke manje awunani kuba lo muntu ngoba sekhwela ngama-miliyoni adukile useqashwe kanjani uhulumeni wayedwa leyo nto leyo fanele sibhekisise bafowethu sizakhamuzi ze-South Africa mbomvu ngoba niyasondela ephalamende ngikhulekele baholi uthi siyakhala siyisizwe umuntu mayele benje lapha programme lapha angabe safaka kweminyaka akathathwe lo muntu lowo simbotha awunani lo muntu kube kanti ngoba le mali lena esibethathe ingeyethu ngiyazi kunabanye abaholi ababona kathi bakhuthele besebenza ngendlela okuyikhanda njengenje isibonelo nje nangi ume umbomvu mabebona ukuthi siyayicela imali kulo meya lapho baphezulu akasiphi lo akafuna umtshontsha benza indlela bangikhandela into engekho bakhishwe into esiyibonayo lezo phela maqondini bese ngiqala ngigilazane mina yabo lento engiyikhuluma lapha ijule kahle ngalapha ejele uthola ukuthi kunomphathi wena ophethe ijele lo umphathi nabanye abaphathi abaphethe uthola ukuthi lo mphathi lo sekukhona abanye abantu abafuna ukuhlala sebemakheditethile isikokela kuthiwa inguye nofaka izinto engalungile lapha ngendla imali yangaphakathi kuno-connection kuyagilazeka yabo ziningi ingqinamba esibhekene nazo bafowethu ingakho ngithi nina anizona igebengu nani nizozama kusho ukuthi nani nizozama naphandle lobosho igebengu nanizama igebengu ziyantshontsha namazwi emnyango ziyeba namanje ngokukhuluma nawe futhi ziyagilaza ngempela namanje abantu uthola ukuthi amabhosi enu ahlezi lapha ngaphandle amabhosi enu ayithumile ngoba nihleli lapha nje awasafiki manje athenge ngiphatheke kabi ngelinye ilanga ngibona amabhuja abantu basuka baboshwe eDubai ngoba ngithosha nje kunabantu base-South Africa nabase-Afrika amantombazane oku-80 aboshwe eDubai aboshiswe ngabantu bokuhamba bokufika ningixolele nina bokufika manje khona ngoba vele yini sengilobonile besuka bathatha ama-drugs bahamba nawo phesha eDubai bafika babanze eDubai sekuyinkinga yami ngoba ngiwala e-South Africa manje bengisiza abantu nabantu bako-Nigeria nanjalo nabantu bako-Malawi nabako-Kenya sekufanele manje ngibasize manje ngokwaziwa kwami igama le begodwa 25 years washo ukuthi iy'khulu zaphesha ngisabele ngoba nanengibona nje emaphepheni baphulelwa abantu baphumile nje bonke kuhleli iy'ngane ngoba khona osisi bethu ababoshwa bemithi base badlalela ngaphakathi yabo mangibabuza ukuthi mina yini mina manje sekufanele manje ngilwele manje ukuthi basuke lena ephesha eDubai bebuye beze ngapha e-South Africa manje ayisekho imali kuthiwa phela phesha sebeyitholile i-freedom masokuphuma ejele kowufuyitholile i-freedom ngithi manje yini ngabafonela banika imali bathi amabhuja wasayibambile usithiwa amabhuja kuthiwa amabhusa ama-drugs yabona inkinga esibhekene nayo e-South Africa bafoti inkulu yikho ngithi namhlanje angizodlula kunina ngizonitshela ngizoniduduza ukuthi nazi ukuthi ngoba nilana nje siyanithanda manisuka lapha nemakhasi nemukela ngoba ngiyazi ukungena kweli lapha khona abangena bedakiwe uthothi umuntu ezinto edakiwe sekuseni akasazi ngezikwenzani akhotshwa ngempela yabo uthole 25 years ngokudake utshwala into engenamsebenzi into evula ichame lento evula iphuzu kusekuseni usiyichamile yini njalo zinkinga zakuphi zasekhaya zasemsamo obaba benu nogogo benu ugijime baye emasontweni kuthiwa amasonto akho ngisuka phesheya mina bengizwe ngabelungu phesheya boyilwana ngasana baguqisa mina phesheya nababona ngaphezulu kwamakhulu nawo yabo yikho bafowethu ngizobonga kakhulu baholi nabashonishwa bese ngithi cha bobaba bethu nonke bobaba nabafowethu nonke lapha ejele ngizocela ukuthi nginikeze isibusiso
Ngokuthi kubamusho ngani awuphuma ukuphuma cha bafowethu impilo yakhe njalo imthuma kanje hayi ukuthi ngoba nani nonke